To su naši preci, moj deda, vaš deda, ne znam ja, nečiji dedo, znali su da naprave suživot, poštujući svoje i poštujući ono što je drugo. Prijatelj moj djeda je bio neki dedo koji se zvao Osman i njihova riječ data jedno drugom je bila veća i važnija od bilo kog ugovora koji danas ljudi prave i ovjeravaju u bankama i tako dalje. Ali to se izgubilo i to neđe postoji u nama i to treba da. To je možda jedan dobar početak. Ali, na primjer, moj djed kad je bio zatvoren od njemačke vojske prije nego što je odveden u logor, ko je prvi došao da ga posjeti? Njegov prijatelj Hrvat. Ti ljudi Hrvati koji žive u Varešu su othranili moju majku. Kako ja mogu da budem sad, ne znam ja, u bolesnoj mržnji prema tim ljudima? I mi smo i do danas prijatelji. I u ovom ratu smo bili prijatelji. I bit ćemo prijatelji dokle god postojimo, zato što to nas drži. E sad, naravno, neki ljudi su počinili zločin i oni hoće da istraju na tom neprijateljstvu. Naravno, i to je naš kod i to je problem. Ali moramo da shvatimo da su to najvažnije stvari. Bez obzira kakva će biti odluka, kakav će biti ustav, kakva će biti policija. Ako ne bude ovoga, džaba.